Joe Biden ata president dia hla le ta January ni som ni inauguration an cancel ta Trump atiam chin omlova president ni zel tur fake news CNN ABC CBS NBC Fox MSNBC the license to sak don Tonkar chunga news outlet sang sanga kathudon khom then khatte tukin khan atlang pui chau kan chuatoa kan thudon pakhat beforeisnews.com article January ni sompali sani somni pakhata chuak journalist Judy Byingtonin inside story thuk tak thlenga azen na ninge ya lang hi abeng war thak boka arem dan angin kan han let ling ani ke point ka riat phak lo thila tam hle a adik lo na ria fact check thei chuan anzalen na mangse athange inauguration cancel anita Trump chuan office ala chel zelang ABC NBC CBS Fox CNN MSNBC ten unlicensed ancha nang January ni som nia Joe Biden president na laglu tura ti chu thul anita President Trump chuan office alu chun somanga Chinese Communist Party propaganda puang tu media sang CNN le achunga talan te thupuan khi ti top ani toang tia President Trump thu soi chu before is news channelin ni som pali khan achua President Trump chuan insurrection act sangkha zariat pasari section somna US court som pathum zani somnga pa ni tanga zani somnga panga chu haram le nam phat san zonga helna chok chuak tu Democrats le Republican dan CM tu lawmaker te Chinese Communist Party CCP agent ho FBI Department of Justice CIA tele adang USA le a constitution dan ti kholo uvek tumte wangin Insurrection Act 187 section som US Code 13 zani somnga pakhata tanga zani somnga panga chu man turin kapuange tin January ni som pali kham President Trump chuan martial law chu apuang ta ni athupuana chuan hengho te hi nampum himna ti der thong tu an ni ram chung mel ma te hi man chu avek an ni ma chu tiam chin omlovin President kalani zui zel dor ani atini January ni kwa inrin ni khan ama tha tuma beina wangin President Trump chuan insurrection act hi alo puang towa ANI intel thunar donnai na soidanin China Communist Party agent ho FBI te Justice Department te CIA te le Deep State hian hunrei tak chung chu mainstream media tranpuina in USA le a constitution thria som vek antuma MSM corrupt tak te hian heng nam phasan na thil ti te hi an report do ngai lo heng MSM te hi CIA le Chinese Communist Party agent te nen anin thun zom tlata deep state agenda an pom theina tura mi puiril ru min hi an tum berani zia Trump hian fin fiana anei Truman kumli chunga president na atho chungin ama be tu intel khom kabal tia hriat setana betu pol hlom lian tak setana thisena inzom setanist bloodline chungkwa som pathuman oma chungte chu Italy Vatican UK lal chungkwa British M16 Chinese Communist Party CIA FBI Department of Justice Antifa Black Lives Matters tele Republican le Democrats lawmaker then khaten ni Trumanu nalak tuman bele tak zela wangin tureng thai ani talo January ni kwa inrin ni tangkhan USA chu sipai thu nuai martial law da in President Trump chu sipai ho tulu ber commander in chief ni in General Flynn chu sipai lama thu nei tulu in charge sa da anita Trump chu an executive order sang chua ming sign in sipai ten mi man theina le thu boirem theina military tribunal apetani he martial law noya Trump ho namasator chu mi noi ni sing ni sang ni san hi somriat paruk chuang zet mai khovel huapa michal langchin le politics lamai nam hnoite chunga arampuma federal court a an chantur le an thu boi nei te po envelope char that diamani insurrection act noya dani na soi chu tual chung mel ma ho zong man fai phiara ni ma chu tiam chin omlovin Trump hi president nani chun zom don ani mainstream media ho po
muang lovina chinglet ve don khop mai Trump hian insurrection act martial law noya executive order hi atul angin achua bel zela mainstream media fake news kanti propaganda media ho CNN le an thui hroi ho reng te point an chan tur an chang vekang FCC nena tangrualin unlicensed te nen lam chu sak vek an nianga du a Trump soi selin an pot vel thei reng to don lo fin fi na chiang tak an nei chu heng CNN le media ho te hi China Communist Party nena in thun zom ni in mi puiten deep state le left agenda hi an pom theinan an thuak suka doi at turin CIA te nen an thok ho vek alo ni renga heng organizations ho hi ram le nam him na tura pol lo an nia an thu chu thar te reng hi chanchin dik actual news aningai lo ti chu an chui chua dan ani heng aruka polin zom khom kebalan ti te be vel hi how tak zet mai ania chu wangin military le special force unit sang te chu America ko pui zali chuanga an duty chuak vek to a Army Secretary Ryan McCarthy a soidanin DC a hian sipai singkhat sanga z da anni tuna hian singhi sanga an tlingdon to me special force unit te hian misual rual antifa le Black Lives Matter ho anvalu chua vek to a ngoi ringin an rek chuak mi mai ani January ni ko dai to khan Department of Defense chuan January ni somnia president inauguration kha anlo son hla to renga intelligence lam thu hriat na tangin Joe Biden hi president na lalut lota se inrin ni som paruka tanga January ni somni pali nilai ni thlengin DC a le state somnga capital a antifa le BLM te fui pora tharum tho turin FBI corrupt tak mai hian anlo ruang man ru reng mai alo nia haram chunga melma zong khor fai vek andi ma chu Trump hian amo phurna office zel turin he insurrection act hian a phut tlata chu wangin Biden a hi engtikong ma a president ta na lak lu ngaina a om lo ani chanchin puang tu mass media te hi an corrupt a left wing agenda chau puang tura CCP in suma ale le vur ani to wangin thil dang an report du lo reng chu wangin president chuan reilo te nuwa chanchin pon chuana thar emergency broadcasting system EBS aron ti chuak thuai to don hei hi ni som chunga thimna lo om turata na be sei kha nia he EBS kaltang hian mitinin an phone te TV te radio le internet atangin an lo thei don ani chu thu chuan he kabal le alliance in kara ngoi renga in do na hi aron shil fia don ani he thil hian April ni khat ma chuan engma ching fel kher lowang tupo Fox tiamin president thu chua du lo chu FCC Federal Communication Commission in unlicensed hi sakanga hremna sipai opna emo an tok bokang January ni som pathum nilai ni khan president Trump chuan America mi puite hna inrem na thu cha man mo apuanga intel source te chuan DC a le rampuma boina ani ti an reporta state capitola boina CM2 te le tun naya social media manga kan freedom of speech min palzut saktu te chu angkhat ringin adema chu wangin heng boina in mung mek tu dai tur hian sipai tha chakna a ko chuak ta ni Trump chon tun naya media lian le thil ti thei pui big tech Twitter Facebook Google Amazon le adangte hovin andulo zong mi te kaunam block sak mi mai hi mimal tin den andu zong an soi ve theina freedom of speech in ra be na niya chumilaka mi te chan chuak torin Trump fapa Trump Junior chuan social media platform thar freedom social media thar ati chuak thuai don ti apuang ani chuai ma apoi mo zok chu president Trump chuan setana be ho kabal USAINC chu official takin akhar saka July ni li sani somni khan republic pangai adin thale ta ni heng hi alliance ten tangruala khovel pumpui hi communist parties kabal le mi puite chunga andu anga khwa khir antum na laka chan chua tum na niya khovel chandam na tora ruam manna the plan to save the world ani
chu rum han na pakhata chuan Alliance Special Force Unit 10 ram sang sanga Myanmar reng rengin President Trump Space Force te chuan chunglama tangin anlo ti thim thut thina ni January ni som Sunday zan khan mi engemaw zat an mana chung zinga chuan sani som ni in thana Germany khopui Frankfurt ta CIA hovin dan bo chia tama vote Biden a vota anlo chan tirna Dominion call te kha atelani karma sa khan US by Special Force Alliance France le Russia a thok ho te chuan Italy Pakistan Berlin le Paris a deep state mi te omna chu an beya Iran ram chunga terrorist ho mun pui an be lai chuan electric eng zong anti thim blackout thut mayani January ni som pani tholeni khan White House chuan National Artificial Intelligence Initiative Office abun thara hi Space Force malak na bultan na ani ngala chutan man roman tur changkang lutuk quantum computer chuan keni le khovel hi gold standard ta minda dona nia ta chuan he kan republic ramdin thar le na a in than ma saber Mars sang hi som ni pakata lo om tur hian quantum voting system amang tonga voi khata arualin engkim alang tlang hal vek dona ni chu mai alani lo hei hian aru ka thu pon theina tur platform Global Broadcasting Satellite Program ape chuak don boka President Truman khovel huapa thu asoi huna chuan TV screen zong hi aron lu alan thei vek don ani kan ma kar lo om tur January ni som ya hian ei tur bar tur tlak samna te bungra thiar vel na te media le social media lamte ATM le credit card atanga poisa lak chuana lama harsana ompal theya loin ring lo kang cheu he tho ho na alliance a hian President Trump ate Russia President Vladimir Putin ate Chinese President Iraqi Prime Minister Mustafa Al-Kadhimi te India Prime Minister Narendra Modi te Department of Defense a White House ho Defense Secretary Chris Miller ate Under Secretary of Defense Intel Ezra Cohen Warnick ate le General Michael T. Flynn a Special Ops mi zariat vel President Trump athuron petute annia chungzinga chuan Pentagon General Chairman Joint Chief Mark Milley ate Vice Chief John Hayden ate General James McConville ate Admiral Michael Gildy ate General C.Q. Brown ate General Paul Nakasoni ate le General J. Raymond ate Volunteer Patrols Jeff Kennedy Jr. kai ruaite National Security Agency tele khovel ram tina si pai je sang khoirama po mi man thena nei International Force te Interpol te baka US Marines te National Guard tele Special Ops Unit te antelani he article hi breaking news nilovina viral to mitam takin an hreto a tunla US Martial Law noya thil omdan ti fia tu pakhat ani wanga ngai thatu te du sakna wangin tunla US Martial Law noya thil omdan hril fia tu pakhat ani wanga ngai thatu te du sakna wanga aron chua ani e